Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Hello. Hello. There she is. In Olltogcháin an Chomháin agus Físeán a bhí Canada ina Gael Simon Harris a món feachta síochta maidna nuamh. Dúirt sé go raibh plán ag a fáirtí chun ciste luach 10 billiún euro a chur ar bon, chun dlús a chur le tithe a thógann sa tír seo. Dúirt sé chomá go mbeadh breis faoisimh cánach á chur ar bon do dhaoine chun tithe a chneach. Achas galúntainna sí iad sag an áras go mraithaigh a ggóilíonna ar a fáirtí héin a bheith ar neis sa rialtas. Ráideanna an Chomháin inniuh agus luas Físeán ina Gael a gháil títhe ordaíoch an taspa agus an costas maidir le taíocht leis an Canada ansá. Getting earlier every year. I'm 27 years of age, trying to buy a house. Exactly, yeah. It's not that straightforward at the minute. Ordaíoch chomá an costas ord maidir le córum leanna í. Mortgage. Well, it is. I'm working to pay for my childcare. Yeah. Do you know, and Well, that's not the way it's meant to be. that is the way it is, But if we unfortunately. Tréistín éiad bhí sé a gúnta a Físeán, áit go meolach an rincé. Ach déimigh an de hiúmar ar ístar na sráideanna ach an ordaíoch ceistena maidir leis naspa sé a bhísí san óspidéal áitiúlansá. Because our hospital up there was the famous hospital going, and Calvin can't cope or the other can drop it. So you want more resources into Monaghan We Hospital? want more into I hear you. Monaghan. Okay. Tránthóna tá Simon Harris a gúnta a rún an gáil, agus é ggéirigh lochtaíochta ina Gael ag gríos ansá riimiis an Olltogcháin. Tá más ó man éon nuacht áirtaí in ún an gáil.